سەمایۆجا ساڵا 1970 لە گوندên Qerexelxa Şêx Remezan a sernavçeya Dûtax a Agiriyê ji dayîka xwe re bûye. Dibistana seretayî li gundê xwe û dibistana navendî li Tûtakê û amedahiyê zanîngehê li Agiriyê xwend. û sala 1989 de beşa sosyolojiya ya zanîngeha teknîk a rojhilata navîn a Enqerayê qezenc kir û çû Enqerayê. Li vir wê bi xwendekarên welat Parêz re civiya û beşdarî xebata ciwanî niyecekê bû û di sala 1991 de ji ber zextên dewleta Tirk ji zanîngehê derket û çû Mêrdînê û li wir tevlî rêxistina Partiya Karkerên Kurdistanê bû. Semayôca sala 1991 de li Mêrdînê tevî li refên Partiya Karkerên Kurdistanê dibe. Yoca piştî demekê mayîna li herêma Mêrdînê ji bo perwerdeyê derbasî Akademiya Mehsûn Korkmaz dibe. Li Akademiya Mehsûn Korkmaz cara yekem rêber Abdullah Öcalan nas dike û nirxandina Öcalan a mîlîtanên herî baş mirovên ku bikaribin xwe birêxistin bikin ji xwe re dike hêman û di sala 1992 de bi komeka hevalên xwe re berê xwe dide eyaleta Serhedê. Yoca li Serhedê xebatên akîv dide meşandin û piştî demekê ji bo xebatên rêxistinî derbasî bajarê Agiriyê dibe. Piştî sê mehan li ser îxbarekî têgirtin. Yoca piştî lêpirsîneke dirêj derdikeve pêşberî dadgehê û ji ber parastina siyasî 22 sal ceza lê tê birrîn. Destpêkê wê dişînin girtîgeha Nevşehirê û piştî Nevşehirê jî sergonî girtîgeha Çenek Kalî dibe. Semayôca piştî 6 salan li girtîgehê dimîne li dijî girtina rêber Abdullah Öcalan di sala 1998 de xeta zîlan ji xwe re dike bingeh û li dijî esaret, inkar û tûnekirinê di 21 Adarê de bedena xwe dide ber agir. Semayôca piştî dermankirina 8 rojan li nexweşxaneyên Stenbolê di 17 Hezêranê de ji ber xweşewatê jiyana xwe ji dest da. Berî goyoca çalakiya xwe pêk bîne nameyeke got xîtabê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan gelê Kurd hemû jinan û gelên cîhanên dike dihêle. Yoca di nameya xwe dibêje min dixwest ne tenê di cewher de di piratîk de jî çalakiya bêhempa ya xwedawenda me ya azadiyê rêhevalzîlan re bibin bersiv lê di şert û mercên zindanê de ev yek ne pêkane. Ez weriya min a azadiyê geleke mezin e ji bo vê ez weriyê veguherînim hêza jiyanî hebûna xwe diyarî rêber Apo dikim jin çû rûskin. Navê me Hîra ye ji xwe ji bona şehîd Semayûca di şexsê şehîd Semayûca hemî şehîdên tevgera azadiyê em bi bîr tînin. Ji ber got Semayûca canê xwe fîda kir ji bona civakek azad bide avakirin, ji bona got welatekî azad bide avakirin. Ji xwe Semayûca jî li Agirî hatiye seriyê diniyê de sala 1971 de bû. Ji xwe gelek navê wê di nava tevgerê de navê herekî jî li xwe kir ji bona got kar û xebatê xwe bi dimeşandin de. Yek jî carna jê jî di cîna jê jî de navê xwe dikir Serhildan, di cîna jê jî navê xwe dikir Leyla de. Ji xwe di vê deka de Semayûca jinek got bi hêza xwe de hat naskirin, bi berxwedaniya xwe de hat naskirin. Êdî bû mînak ji hemû jinên dinyayê bi tevahî re. Du piştre got Semayûca şehîd dikeve hemî jinên dêdirê tevgera azadiyê de dibin şobedarê riya wê de û bi hezara wek wê agir bera bedena xwe didin ji bona got agirên Newrozê neyê tefandin, ji bona got ew çirûska azadiyê a got hat vêxistin neyê tefandin de, ji bona got milletên Kurd û milletên hemî netew jî got bin jî nekeve got ev çirûska azadiyê netefîne. Emeliya wê fîdaî di sala 1989 de di 21 Adarê de ji xwe hat derxistin. Ev emeliya fîdaî kir ji bona got 21 Adarê û 8 Adarê bi hevdû bide girêdan ji ber got nedûrî hevdûyî 8 Adarê ji bona got her jin jî serê xwerak e û 21 Adarê ji bona got hemî netew di 21 Adarê de çanda xwe zimanê xwe
وندا نکن چروس که آزادیه جبونا گو دبینتا حشت آداری و 21 آداری جیده بگینه هفدود جبونا گوش هفدود نه قد کرن جبروه که هوال شهید سمایوجا عملیه خوی فدایی کر 21 آداری زندانا ترکاده شخو اف عملیه خوی فدایی کر جبونا گو بف میناکش حمی جنی دنیای بتواهیره شخو او کسایت سمایوجا او بخوا جبچوکانیا ویده او رحی برخودانی پیر هبو ظلم لسر خو لسر جواكي ولسر جنان قبول نذكر تجاري افتش لسر خو قبول نذكر تم لدجي ظلم دسكني ظلم قود سري جواكي بهاتا دسري جنا بتايبت بهاتا دفيدكات تم لدجي وي دسكني ابي ويجي ناف ليكرج برغوش بچوكاني ماغو او رحي شورشگريه بير هي حاجو مزمبو او رحي شورشگريه بير هو حاجو مزمبو دویده کات آپی ناوی لیلا قاسم لیکر وكر وقت ناوی کی حرکتی حتی گو مزن بوجی ناوی حرکت تفکر آزادیه جیده اف ناوی خو تمی بکارتانی جبونا گو جبر گو ناوی کی گو بهز بود جبر گو شخصی لیلا قاسم جنگ بهز بود بر خدانیه وی خورد بود او جی سما یوجا جی دویده کات لسر شو بداری ریاوی بود شخوا پشتی گو تبلی د نوا حرکتا تفکر آزادیه دبه پشتر گو تبلی حرکت دبه پشتی گو بزن دبه تبلی حرکت دبه دوی دکات سما یوجا ایدی کسایتا خو نازک بهتر نازک هزاوی بهتر خورد به دوی دیجی دیساجی اوزل ما گو دسر جواک دهات دسر جنا کرد بتایبت دهات دوی دکات افتشت رفض کرج بروی که آگر برا بدن خدا 21 آداری ده زندانا ترکاده يعني دفيدا كاد الشخص سما يوجد أو بخوا ما جور حي شورشگريه جبرگو بير خورد بو برش سروكاتي جي حذكر فكري سروكاتي تم شو بداري فكر وفلسفة سروكاتي بو جبر فيكي أو ظلما جو مثلا دهات كرن تجاري قبول نذكر لدجي ويجي تسكني أقرب رابطنا خود بو میناکش همو جنی دنیای بتواهیر ایدی جنی نابرا تفکر آزادیه جیده وقت زکیه الکان جی او جی اگر برا بدن خدا دروجا 21 آدار سال 1990 لآمده یادن جی میناکا گو شهید روناهی بیریوان او جوان جی گو اگر برا بدن خدا نجبونا گو چروس کا آزادیه یا گو د 21 آدار د تیوی خستن جبونا گو نه طفاندن ده جبر گو 21 آدار تشتكي هري جرينج جبو حمينة توين د دنياي بتواهيد جبر گو هر نتو دهنري 21 آدار ده 21 آدار ده چاندا خوفت گرینن زمانی خوفت گرینن حمينة تو بهفدو تيگريدان جبر گو دجمن دخواست دستی خباوی ویچروسکه ومرینه جبنا گو 21 آداری ببنخینه جبر وی که حوالین گو آگه برا بدن خودان جبنا گو لدجی ویچی بسکنن میناکا هری گو دسپیک یگو برا آگر برا بدن خدا مظلوم دوغان بو یگو زندانا ترکاجی دبو رغمی اشکنجا گو لسروی دهات کرنجی لی اما د 21 آداری جی آگر برا بدن خودان جبروی که جن و میری گو دنابرا حرکت آزادیه ده بو شوبدار ریاوی ده بو میناکش حمی کسایتاره شخوا ده شخص سما یوجد جی ایدی مگو بو میناکش جبو جنین دنیای بتواهید ایدی بو میناکش بونا جنین دروجلاتا ناوین جیده شو بدار رياوي جي هاتن تشكرن ام جي مي لسر شو بدار رياوي بنجي ام تم لسر فكر وفلسفه جو او لسر دمشي ام جي مي لسر وي فكر وفلسفه ام بمشن